bai veku tunahen Honda kan oma zote Honda kan oma kanom na hichan mari hemi chaltlang chho khan ta chuan a omna lai kha nikina kan soidon nia an hei voin chu dio chuak thar kan khaldona hei hi dio OBD true an ti deuh khera OBD true nia H smart key anti hemi hei hetiang chabi pen drive ang chi khamo hatiang chi manga khal thei chi khan hei i technology tharania thil chuak tharania epon kala mer she lu tukbik lo tu zo voin hianin enge a function dan te om dan te kha kan enanga i enge a thare ngem ti te kha kan en don ni chu chuan ma hi kan walk around lokanga ama hi 109 cc nia 110 ang category an da ni chu chuanin ai look se kan enanga moi ka ti khop me dio hi mana ka nei thina aron chuatir khanin hemi zote Honda ma khan ka nei ve thina purple nge kha ka nei a chuan hei tuna hen aron chuak thar le to a BS6 version ani ta chuan hei hi a class sang ver ani ta i alloy version ania ma ro chu lai hian disc brake ani lo hei drum ani thung ta drum po ni se a brake hi arin lom beu beu khop me hei hi a hnung le ma combi brake kha ani tel bok ta chu Honda hi chu brake a hian braking a hian soisel na hi alom meu lo a hei chu thatak turanga yang kan khal chinanga kan soizelanga chuan hei a headlight te po hi LED ron manghal sa a LED kati om je chu tunlai chok thar hei bulb to lamo hei tai bulb om ta hatiang bulb ni lo kha LED kha chang kang tak mai kha ron chomani chuan hei hi a chabi ni ta ni engoro chu mi ma chuan en laka ko le photong an okay nung tubeless ve ve ni ta hei kickstart hi ron nam lo thung ta atla sang bera hian kickstart hi nia kan ril ro hianin a chet pal chuan kickstart ti kha ni thina ma se hei zu ngai lem lo a chan chu an rinom tok ani an battery mana hian mo chuang chuan hei hi chu kickstart om lo chuan aman hi nia aman hi apoi mo aman hi kan lo soi lo thina soi zeu zeu hi ngai tuna hian hei hi aman hi dio DLX smart OBD true hi on road hian singko le sangsari le zathum le somnga le panga ani chu singko le sangsari zathum somko panga zathum le somnga panga sorry chu lonin ti theya HDFC Chola Indasin IDFC Bank har salawa hei angai chu loi lak chuan i thabi hlo slip khanga ya chuan sumdong mi ni chuan trade license te nga ya chuan Indian taxi a te lo mangdu ni chuan kha i commercial license khanga ni chu chuanin hei hi kan main event ta lun lela hei hi i ke chuan tha ka ti khop mai a chan chu a safe ma i ruk laka te tun la two wheeler ruk atama chuan hei hi a safe chu tiang kan hold ta ni tian aron hring khain monga metar ni aka om chuan hemi chabi area metar ni om chuan start thei ta ni hanin metar ni pel chuan keman ka pel chuan start thei lo thung ta chuanin achunga hian hei hi entrance parking area vela te khonge ka scooty omo indian zone boy ai khan tian hei hi chung hin met zeunga lo lang mai don hei hi metar som bial chunga khan hei hi iwa me chuan ti kan function thei ni chu chuan hei hi kan met ta a lo hring ta i connect don ni scooty ne khano hei met zeunga hei hetami logo hi i connect ani ti kha alang ta chuan aba kha chu hei hi i haranga ti khan start thei ani mai ta ni chu thakap ma hei hi tangkai chan chu hemi tel lo hi jon aruk thei lo ni chu hei chabi ta chutian ruk ru chuan in an du chuan an her pop ta an her popa an ru thei ta ma se kha chu hei chu thei ve to lo ta ni hemi tel lo chuan hei hi enganga her po ni se ain link lo chuan start thei lo hrim chuan tunla garage te kan nei lo thina garage an dan mai turte om lo khan tiang tang khan tangkai ruk thei lo mo si thong lo kang si thi
si thon he ka buai zi me scooty ra rang hi what the seat po zau thaviau daila chuan hela hen petrol lo khau ma si thon ve sek khangai to lo ta petrol po ni ti mai khan petrol kha thun thei ni chung kan start kan khalang cha bi hi ten ak deng link kang ha khal thei to ro eta mi hi miss omomi an manager thank you an khal sin nga ngal khop me he silent start ani boka hemi hi traffic jam a eng lawang chi thau khatro aniem he chu on off ringot sorry chu on off ringot na khan ta silent start hi tra an start dona ri fok ang ham to lo mo tra khop me kan chen ngo he Honda yes khal chinila van nal mel ve yo tu lo tu ranga ngo tinga hian ama brake me tam lo tha kong chuk na lu to ka hian hoi zote Honda chu aum na chu ti khan kan chiang chu hei chan mari kong chau khamo toi te kan test lang dio hi a that ve na deu chu a cc hi an niama 109 ni ma se a chak tho ni chu petrol hi he lo me ma hi ka du na ni entinan college kal te student mo hatiang te lo la nei vak lo tan khan ne tra petrol he lo hi mo kala hen kal chi ni la kong chho heng an te sang petrol hi kan thun tlem deuh leka hip thei tur angai ngo yo come on ka mami chu yeah ingé rot lak ha sala zo ve viawe on lok ka thil ta thadei mai petrol hi litar ni kan thuna kong chho po ati thei viawe có dễ lắm dio anh khẩn mẹ cái này mà mình hi xin của lệ sáng sari lệ giật thum lệ sầm nga lệ bằng anh cái này hen petrol hi anh lâu lâu lệ bạc các ala lum vak lo scooty hi duain pot chak vak lo heron pot chak trana an sa deu lek se chuan suspension po hi so fok om lo le mai khala nom tok seat po dup tha seat hi hei seat dup lo hi om thin ni chu two wheeler renga hian seat khau deuh hlek ang chi te hi om hei chu ani lo seat hi dup nom phian mai kha karon sai do ke hi karita ke som ko borvel ka nia chu chung chuanin seat hi dup nom vel viau ni tuna hianin Honda hi hei thil poi mo de chu thil tangkai de wan nei chu entina two wheeler lui lo nei ta two wheeler lui lo nei a thari le du ta ma se aman kha i nei dai lo ta ni le shal na tur mai ta kha i lo sha lo ta ka tianga khanin exchange kha an kalpui ni chu om je chu scooty emo bike lui two wheeler shim kha ai ita lui kha i vakalanga chuan kha aman an lo chu tanga kha ta tang khanin
athar kha an pe don chani chu chu choi belin mo entinan scooty lui kha singa man ang hu vel lo ni chuan athari du kha aman kha ipek bel to mai don ni chu khatiang ang kha an kalpui ni chu mo thakop mai tun lai chana chuanin two wheeler sim sim mo eng company po thei ni chu Honda lo kher lo po kha ati thei vek nuam reuh hle mai a khal a hei te hi a hei ka o hi in lo ngai thanga a khur vak lo ni o ka o hi om zia chu a so hi anuam thokhat viau hei a thar nia ka scooty khal hi a thar sak ania chu chung po chuanin a ke pam tam chung pon hei a so hi a se om lo khop mai a khala nuam tuan petrol hi a he lo viu mai a he thil hi he scooter hi scooty ti kha kan tum la thina scooter ti tur khan ni mo scooty ti lo tur an tia scooty chu kan ti ve thong ke ni chon petrol hi a he lo ngang khop me a scooter ro ro anga chon Honda chu an excel na hi ni ve sim boka nge an lar na mo mileage hei hi liter khatin kilometer somnga borvel atlan thean chu ni phaya chon asem zorom chu kong chuk chho hi tama somli le panga borvel te chu atlan ve thei tura han ngai photi lamo le mani khalana zirte pokhania omzia chuan asisi po asang over lo boka I enge a he viau chuang lo ni sumo a he lo kal se lang liter ni kan thuna aron lum chana scooter po aron chak chho chana BS6 version nani to a chuan OBD ti hi an han ti deuh khera enge ni ngo OBD chu ka te ke pon OBD ti kha chu on board diagnostic true ti nani ta entinan scooter a khanin I two wheeler a khanin OBD ti te om chuan motor po lan ta se enge moni chiat na te alo om chuan kha I chip kha om ta ni chu ama hena chu hen mo man mo wa ku chu chuan khami chip a khan an vak ko ne kanga adik lo na lai te that lo na lai te kha I nge aron lang mai don ni chu kha ol sam te in an va scan the chuan hemi I ang lo enge a pollution chungchang apo khan mo khata khanin alo monitor vereng chip kan enge that lo chuan chuti khate lo in record ve don ti na chu ma kan kalang o traffic hian min man lo tur anga ila TC chu kan bel ve a kal zel photila tharania chola son ke hi tunai chu kan right man lo khop ma sikul no pang soi rang rang hen hun ni ka manga ina na tho nen chuan chuanin ka right video te po hi in lo mutam lu tuk lo ang ti kha karon soi dua po chu ni se khopui chunga te hian nge traffic jam ate sheu mem ti te kha an ria du te ni thina a sheom lo kho mai a zang thaboka nuam khop mai nuam zer khop mai an khoi kwal vel chu mo alai han kal chinang yo kapu chu min lo su lo ram ro se hit viau lo ang sut chon dio hi du na tau mai ka ne tho khat lai kha Repsol version ha kala don man o ka te amoi ka te a looks a styling shim hi chuan hei a chei po dol mo in lo shet mai tan kina in label chianga ama hi du tokin a en chian thei ni mo han huna Honda khan chho zel ang o lai chho hi nau ka soi na nia ka kal thang lu tu ka kal lo po hen ka kal ringot to ni hi hei
cả lâu có tụm bôi hay cả cá thấu thấu tiếng vel cho cái này mà buổi thạc khóc mày cái đích đó này hay lại công hi hay nó bàn lái trăng tội school cả là nè school cần cá dầu chứ school cần cá thà lệ thế này nó còn ní tiền mày hết cái gì xóa buổi thạc cái này với chỗ Honda lệ thắt mày mò Honda is Honda rỉ tất tầng ai cái này con u soi tê đó là hắn chụp thật rồi là pen drive các pelok ngã chọn cần đã pay lại đó nè ngang hấp tảng subscriber thank you hey hi cái tê sạc lo à anh scooty chuộc thar cha bi này lâu chi trong cái rồi không mấy cha bi tới lâu hết thật thấu luôn nè subscriber ri nóm cái mà vangin CB200 tới lấy cái đâu sẵn lệ ta xí bôi khóc mày sorry cái lệ tổng tuần lại Mizoram kan right video khác cái lệ edit vàng hiền in usoi te dor han kakal video vel te kan han review zoi thina anti vel ni chuan back to Honda Dio OBD2 smart key hi smart key chung chang kha soi le lokang atang kai na that na kha tun lai ko vela hey two wheeler bo atam me ma bikin Mizoram ate kan buai chu ni a vai mi sual ho hian an rodu khopa chu hey chu aruk ve thei lo ni chu hey chu i cha bi kha cha bi om to lo wang khan ava in link lo chuan in engti kong zong mai aruk thei lo ni chu i khami kha cha bi kha ida that de chon stiral mera ida de chuan in misol khan in cha bi aron la ni lo chuan in enge aru thei lo shim helai hi her chot po ni se her kual vel po ni ma se aru thei chong lo kha athat em ni chu tun lai bike ron chok thar zong te hi ron tivek phei seng chuan in ruk ngai na om don lo ani safe khop mai hi chu atha khati chuan in ama hi tuna ka khalai hi alloy version ania tlasang ber khan ni ve chuan alloy lo kha om boka drum kha om boka chuan akalar hi engzat ngi om hi kalar chi lo tuna khianin showroom hen pathum ma oma panga vel chu ni tura kan da de ringota kalar chiang che bek la chan chu la tharre ma wang hian launch vel po kha om lu tuk lo chuwang chuan akalar scheme kha chu om ve nual ni he tuna ka khali dum mania met black te po kha om boka traffic ho hian min lo ti ding lo tura ngai phot mai la TC ka khal box sia ding lo tura ngai ngo camera ka fita camera hi lom ve deu mo camera hi chu chet ve chon record vek mai do ni mo khan mai chuan kan chhawanga Honda akhala nuam khop mai akhala nuam khop mai kava faklui ni lovin hemi a handling shim hi anuam zanga ba hi ke za le pakwa vel chau nia chuwang chuan in I akhala nuama han khoi chet vel kho pui chunga han leklam vel kha anuam ani chu mo berana chuan liter nga le point thum malenga petrol hi hey two wheeler taxi atan te pon mangdu an lo om ni chuan in lo om ni chuan a thare khop mai ti kha karon soi du a kan test kwal kan test chin no an ram kwal zoi ni kha sina khan mo
cái video test thì in lâu soi sell thì na cái đồ chọn technical rap thắc lo tục in nhìn lui tụt khóc pon cái soi thiểm mà sẽ cái soi là vàng mò là vàng chọn cái style khác này về mấy hay hi zote Honda anh nhá lụt lẹ tóng ô hi off na hi thì khan hi moi khop mai instrument size 10 indicator oma hi mi hi size 10 indicator om chon start thei lo mo size 10 ieng lo chon i phe lo chon han start thei ta anh off cho khop mai ha chuan tain sana oma darza trip omboka haka Honda Dio OBD2 Chokthar BS6 version smart key nei chun ta ni light lampang po hai moi khop mai moi takani he hin leidu ni chuan ta zote Honda hen ting lai pon a lei theya sing kwa le sang sari le zathum le somnga pangaman ani chu a chuan he adang po an nei no la Activa nei a Honda Shine ti te hi a color san Dio tu na ka khal kha hi maroon ania maroon color chuan hi alloy version ni lo thong ta ko drum te kati alloy lo mo wheel rim chuan in hi po hin bok ta a disc brake kha mo he kha disc brake ang tiang kathil soi solte in lo ngai poi motrina hei tar so kha in zawai chunga hei tar so chunga pohan kalomo kathil soi sol in lo en chat du kha ka video in tluan ti a hria ta chuwang chong kalom tho we helai hen kan kal le zoi nga helai hi Honda Shine te an neya he hitlom sing sari manania hi 125cc petrol he lo tri mo so lai son SP 125 om boka khatiang te kha han mani hian leitur om o hi achabi hi soi fiel lawang hi achabi ni ta chuan hi tiana ron chom ta ni hi emergency a antenna chabi lo ti bo ta la hi a seat thon nan ta a hin kheu honganga a hin kheu hon kha hot ta helmet kheu honga chuan hi a seat thon na chok emergency kan tiếng ti dang kha thiếm lâu và bọn này sẽ xì thuần ra này chứ không thiếm đâu cho nên là anh cô tổng ta thì cô thì cho cái tiền lằng lâu mấy ta anh cô ta inject ta number inject ta này chả bị khai tỷ bầu chuan hay ta hiện in thì cô mang khan start thấy này chứ emergency thì làm mo chu kha chu i lei huna a details kha chu anon hril tho chenga je chuan chapi ti bo pon na start thei tho ti na ani chumo changkang khop mai tunlai scooter chok thara chuan changkang takani noi kai lo le ngal chakhop mai mo in lo le ve trek don nia very nice Honda Dio Honda is Honda Honda is Honda. One, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.